CCTV orang yang dulu berkepaknya nang undang jinte yang kita bilang. Jadi kuat mengayak entah Islam bro bagi yang belai orang. Ka office jong us email ba ka dorbar menta ka sngi ka live tarik unailar kala pelong ya ka jingple ya ki artli ki maunong rem na benta ka jing tai thma ya ka yau dielang ka jingbu ya ki PA system ba ka jingbu ya ki CCTV hakeleng ki benta jong ka yaudu la pli pat ba ya ka ni da usi ka KHDC uba tita Starwell Khan lambat EEM in charge ka yaudu i Congress Mary Kharpuri ha ka jingdan rengkat lang u acting CM ka Hima Miliam upa EM Ainam Singh CM ki executive member ki MDC ka KHDC ki kenhun ki nongshong yau ka khasi penar yaudu association bat ka yau merchant association na lor ki wei nakaliang jongi ka council nakaliang jong ka office jong acting CM aga jingi dei ha balami ha kila pakai kubor ya ka jingjele jong ki kam steel ha ne po yaudu but hamtam ya gajing syatu pat ya kata kanam ke bagai yodo kalayo kabangila om kayo kulok pla pat hadin bangalai ya gani ke kubur nak kalian ke jongang ngalalum ya gajing yalang ke bakerki lengkap bagi yang dijungi pat ke police department umno bale ya gani gajing smiu kepada hang ya ko yodo ya gajing ur gajing nam gajing pi kinong songyo lani kinong wanyo gila persyam nakaliang jong ke council pan tentu ya acting CM jong ke Hima Miliam pada ban pendai no ya gini di CCTV nakaliang ke council nila ai ke approval but nasup kan ba nakaliang jong CM ulah pendap ya ke bangilai keren bat gilai keren ru daga jingat relang bat ke council bagian penklaim ya ke security hangi hapoyo bagum babiyong bagayo gari gayo kentang kayo ke pendap ya ke niam garukom tidak itu ban penti kena ba anum dei bandon kajing dikian persi bandem dei bandang ke halai bandem dei bandang ke nunu ke kam slio kam auria angni apo yodo namangim kuat bagani kayo ke bapaunam kumbalaya keren nahman kayo kentang kapriang jajo ke jajun rio bahkan long kayo ke baburnam hakikam slio ikam smash Lagi ni apa kau beli yo menakut kan? Pak Em kan bu di yang buat yo dia seberapa? Apa lah di tapi lagi dia lihat berok selesai ya.